April ni inri ni sang ni somni pani ni e clear tu le ngai thatu te in zawai du sang na chibai kan buk le chau Russia in Ukraine arun tanga ani somthum pariat na anita a Russia President Vladimir Putin a beise lerin anga thleng zo lova raldo tur le Ukraine run chung changa a general poimo ro then khatte ada son di omin US le UK intelligence te chuan an soi President Putin chu thil om dan dik tak Ukraine rama an che chele an tumle ruwa mananga thil thleng lo chanchin te an thil ngam lo ti in Putin chuan thil ani na takselawa pu in a khon bol upale general Rolten thudi kan thil ngam lo ani anti Marse Kremlin tu pon tu Dmitry Peskov chuan US State Department le Pentagon tu soi hi thil diklo ani anti sak nimin jing dar nga le mini somli pathum khan Ukraine sipai te chuan Belgorod muna oil da thatna mun pui chu Mi-24 helicopter ral tu thei pani mangin anwa bombal zoi zoya video po adarna sa le he thu hi Sky News Associated Press News Reuters ten fin fi har san ti lain Russian Regional Governor Vyacheslav Gladkov chuan adik ngei nia soin Ukraine I do thlona te hian niam taka thlokin Russia ram thlok rutin oil da na mu pui depot hi an be ni na soi Ukraine sipaiten he thu hi an soi lova military analyst ero chuan Russia thiam in chanti chapla tura indona thil ti for flak mai ni in alang anti video hian oil depot dana alzoi zo kara Mi-24 helicopter pani thlok lai alang ani Belgorod khua hi mihring nuai thum sing sari chena khopui di in Ukraine khopui kharki watanga mel somnga le ka hla le Ukraine ram ri tanga mel somni panga vel chawa hla ani hetinga Ukraine sipaiten armani run tu Russia an beile tani chuan avoi ni na ani don ani Russia chuan Ukraine sipaiten Milor Rovo air base po an beito in alo soi ani karma chatain Ukraine hian Russia sipaite beile na hi ngorzokin anthi angin arem cha angzelin an nei chhotowa Kiev khopui hwaltum tu Russian sipaite po kilometer somni panga vel lain an lo kirto ani heti la hian Istanbul Turkey palaina angin Russia le Ukraine palai te chuan inrem na le muana tura impiana an kalpuya Russia chuan Kiev khopui lak tum ain Ukraine chaklama Donbas region Luhansk le Donetsk mun te chu thunun le optuma fel takalak tumin beipui an chua tur thuan puanga West ram da chuan remna zonga impiana chu Russia in na sa zoka Ukraine a beina tura thok lak na tur le antan hun le mun thazok siam na tur maya an puwa Ukraine President Volodymyr Zelensky point President Putin nena mai chana inbiak le alang renga inbiak na la thu tak turin adu ti soin hun ti khotlai na mai tura thil tilo turin Russia aputani Ukraine sipaiten Belgorod muna oil da thana mun pui hi an bei tak tak ani chuan Russia hin na takin athung rulin a changlet ngei turangai ani Governor Vyacheslav Gladkov chuan Ukraine Mi-24 helicopter pani te chuan S-8 rocket magin anon beya mi pani an hliama indo pui pani na hnulama Russia leilung ngei beina ni ti indem na thua soi Governor Gladkov hi kumsani somnia President Putin arwan in Belgorod oil depot hi Russian Energy Company Rosneft ta ania karkalta khan Russian ramdanga tlanchia Ilya Ponirovev kumsomli poruk chuan Russian N-32 spy SFB te phuachop thiam takin Russia ram chhum beina o manga ti turin malakna an nei ti alo soitwa chutiang ani chuan indona na sajok ma son turin sipai tamjok che ti na om thei pha don ani ate British Defence Ministry chuan Russia President Putin chuan Georgia ram hnai le Belarus ramatangin raldo mi sipai te chu ral thuam fam kimlen Ukraine lu chil turin sipai dang atilun meka chung chu mi sang kha zan he tanga san in karania battalion tactical group ani ate Belta News chuan Belarus President Alexander Lukashenko chuan phone in Putin hi abia eng thunge an soi ero ponjak ani lo ni in soi Belarus ram hi Europe rama Russia thil ti thlo butu ram ni in Belarus ram chhunga ta in Russia sipa enga mazatin Ukraine ram an lu tani Ukraine President Zelensky chuan an khopui te chu an la hum him thei zel thu asoin indona le in khoi nuina na sajok su lo thleng thei reng ani ti in an du engkim neina turin kong har sajok zo tur an malo ka omdonin asoi
Ukraine mi puite huai sen taka tangruala tha lo turin a fu zui bok tun din hmuna Ukraine chimlam le chaklama Donbas region a hun khirzok an ma son mek ani Mail Online UK chanchinbu zia danin Ukrainian journalist Uriv Butosov chuan Belgorod hmuna ol dana hmun pui hi Ukraine sipai 29 Missile Brigade 10 OTR 21 Totska U ballistic missile in kapani ati Ukraine sarkar ero ekma ala soilawa Russian chanchinbu tas chuan Russian sipai pali in hliaman tuara Belgorod hmuna sipai omlai lo na hmun ani ati Kiev le Chernihiv khopui te chu Russia hian thlona le laipui mangin an la kap renga ma se ama angin an beingel tori lo Maripui khopui bhual vel na atangin mipui an in thir chuak zela atira mi nuai thum le singdi vel omna chu nuai khat le sing thum vel chau om toin an suya Russia sipai te chuan humanitarian corridor siamna UN8 agency le Red Cross Society malak chu ti chuan of alo tum to thin ani Mariupola hian mi sanga chuang civilian an thi to nia soinia Mariupol city walbel tu Russian sipai te chuan anti-tank grenade launcher le AK-47 rifle te nen Mariupol hi an la jim reng ani Mariupol mayor thupo tu Petro Andrushenko chuan Mariupol chuasan du tu te tan po la om takani ti in Russia sipai ten mi pui lama thalfang an thla hre lo ni na soi Miss Kate Bedingfield White House Communication Director chuan Ukraine run chu Russia thil ruam man sual lian le na sa takania Putin a thil ruam man hlo chamna ni Russia economy chuan na sa takin a chet pha ang na sa zoka technology lama hrimle hrek kan la tumani ala ti deuh mai European Union Parliament President Roberta Metsola chuan EU ramin Ukraine an thlop thaje antinan Kiev lo in President Zelensky mu atum meka Poland Prime Minister Mateusz Morawiecki Czech Republic Prime Minister Peter Fiala le Slovenia Prime Minister Janez Janša ta chuan Kiev kopia Ukraine President Prime Minister ta mu in an lo jin to bokani Roberta Metsola chuan Putin a indona hian keni EU ram ta chuan lungrual takin Ukraine kan thlop ti chiang takin kan lan tirani ati ni somthum poriat Russian Ukraine arun to nuwa a hongte yan ta lang le zoi tiang Ukraine General Prosecutor Office chuan Russia sipai te laka war crime ti wanga case nei na tur criminal case sangthum zani somnga pasari anjiak lut to US President Biden an US in oil ada that atangin oil barrel makradoi za somriat te chu atoma OPEC chuan mei thla tangin nitin oil barrel nuai li singthum sang nei siak chu anemti Ukraine chuan Chernobyl nuclear power plant lo tu Russia sipai ten an hmun an chu san ti in Russia point Chernobyl khobula Slavutit khwa kan chu san anti Black Sea tui pikama civilian tangkhang mi nuai khat sing sari an lawma ni tin mumthla ka be an lani Ukraine sarkar chuan February ni somni palin train Indona wangin no pang somthum za somli poriat an thi to in soi British Defence Ministry chuan Russia in ralomi zahni vel chu Georgia le Belarus train Ukraine a be pui thlak turin abo sei ani ati Australian Prime Minister Scott Morrison chuan Ukraine mi puite chu tongta ena an therang thu soin Ukraine sipai te tan chil puangam Bassmaster 4-wheel drive motor sipai phur chi le silai le amu thanem tak Boeing C-17 Global Master military transport thona in thon antum ti apuang EU le China ten high level in biana an nei dona chuta chuan Ukraine chungchang an soi ho hlerin ni in China chuan Russian Ukraine arun demna thu achak chuak du lawa EU le China in lai China a hong rin ani ma se Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan China le Russia in lai China chu top chin nei lo ti in Phonik television a hrila Reuters news chuan Chinese Prime Minister Li Keqiang chuan China in Ukraine le Russia chu almani du dana remna kongjong turin anorti EU summit a soi ni in CCTV chuan apuang US le EU ram chuan China in ral thuamin Russia atan pui an hlau hle a heti lai hian US le NATO ram da chuan sum le ral thuamin Ukraine hi an pui na sal hle US le NATO tan pui na wang Ukraine po ni somthum pariat nuwa ja po Russia in an he mai thei bik lo ani Biden admin chuan Ukraine tan pui na US dollar makdoi zanga pel atum ti
British Defence Secretary Ben Wallace a hlo soi to a ral thuam thrazokin Ukraine tranpui antum ti Ben Wallace a puang bok British in a tranpui na tur hi Black Sea tuipuia Russian indo long te po ka chia theina tur chi le anti-tank missile Stinger angte an ni a Russian Today chanchinbu chuan Britain hian Ukraine hena enlo anti-tank missile sangli pakhat ringot po US dollar sing ni sangruk zathum chi apeto ani ati Latvia Parliament chuan anram chunga Russia sipai te chin chiana V le Z ti chu anram chung man a phal lo ti puanga chutianga lo mang tu chuan Russia Ukraine aruna thlop ji an tir ti in adu lo ani Germany point Z le V symbol mang chu semthei ati don Nimin khan Ukraine le Russia palai ten video link mangin remna zonga inbiana neya he thu bu sei lai hian an inbiana thu le la hi hriat aro alani lo Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine National Security Member General pani chu ramle nam pasan tu le mani na chan pol hlen thalo ti in a chol tir te puang chungta chu Chief of Main Department of Internal Security of the Security Service of Ukraine Naumov Andriy Oleksievich le ex-head of the Office of Security Service Kherson Region Biel2 Kiryusko Serhiy Alexandrovich te ania Russian President Putin point a general tren khat an mo puna hi sakin ada kyang ti thu thang alom to thin ani President Zelensky chuan general pani te chuan rin omna thu an tiam an phasana Russia in Ukraine aru nuwa Ukraine sipai te jinga boiru na a omje ti lang tu ni in soi ani President Zelensky bantak Department of Security Service of Ukraine hi ramchunga ven himna bi ka mo phuna samberle firfia ka chet na do tu changtu te ania SBU website a January thlakhan Andriy Oleksievich Naumov fechu anhuya officer ten kalum antu manga soi alo ni to ani Russia President Putin chuan anram atanga energy oil and gas leitu ten April ni khata tagin Russia poisa robol mangin an petura nei ti apuan nu loka German Chancellor Olaf Scholz chuan inremna omangin euro le US dollar manga leina pek turania hetinga Putin a thil phut le vona blackmail wangin Germany EU West ram chuan robol manga oil and gas leina sum pek kan tum lowati Putin chuan Russian Central Bank a robol mangin oil and gas an leina an peturani EU ramte hi ningani khan alo vo to ani West ramte le EU IS G7 ramte chuan Russia hi Ukraine arut awangin sumle paya le hrekna hremna om thei jong jong min an lo hrek vet meka hetinga robul sumanga oil and gas man pek tu ti ani tamai hi US chuan Russia hremna le hrekna lotlin mek je ti lang tu ani ati Russia hian asum robul magin a thian thazwal ti lo khoi rama ma sum a khoi che thei to silowa an tal boi chhotan hle ni in analyst ten an soi chuti rolin Russia chuan economy ka indona chu kan paltlang anga binti chak zual sau tu ani ang ati ve bok Robert Habeck German economy minister chuan Germany ram chuan Russia hremna alogal pui chu a thei chin china alek ko don ti soin Russia tanga energy gas le ti tlempo an tu mani BBC chuan EU rama gas laklo 40% chu Russia ram tangin ani atia Russia hian EU rama gas thon chuata hi ti topa a voto bok Ukraine chuan February ni somni pali atangin Russia hian sipai singkha le sang sari jasari chan to in armor personal vehicle sangkha jasari somnga pakhat teng jaruk somni panga helicopter ral tu thei za somthum pakhat le thlona za somli pathum ti chet angin an soi towa ma se hi Sky News Reuters Associated Press News le Associated Press News chuan finfia theilo anti ve thung karkalta khan Russia chuan asipai sangkha zathum somnga pakhat chan to angin ai soya US le NATO chuan alo bera Russian sipai singkha tatanga singkha sanga thitwa an ngai thu an soi thung Russian oil tycoon manhlawa ramdanga tlan chemek Mikhail Khodorkovsky chuan tuna chuan Ukraine chunga Putin an mutanein kong ni chau thlantur anei ta sipai changna in Ukraine buana chu chin felchi ani lote ni somni panga nu po atha chiang le towa atum le rin angotin thil arwa manna te atkal tlang zo lawa nuclear ral thuam hmang mai tura ruam hmana nei le
inremna tura ibiak chu adu thlan angai ani ti in German News DW a hril Khodorkovsky chuan thil chiang tak chu West Trumpton chiang taka an dinna tur chu Putinan thuthlukna dik right decision siam thei tura an hril fi angai ani ngati a top nan view ata hne nang en na zep ve leila kan channel mina subscribe saklo te view ata jinga khan in oma khang mina subscribe saklo te ka mino subscribe sak ve ngai turin kan angen chawa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel theinan in tan po rem chan jok na ani dona chuwang chuan notification bell kha in metanga ola da donia in zafa in hun man nuam vek ule du sakna kan hlana cha u